Алдыңғылары Риям район министрам қызы, Урман қожалығы министрлігінің Үсмә Қыдыр байрағында. Шулай Урман қожалығы министрлігінің мақтау бағытымына әлек бір сайысына
граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. İlimizin tanısılığın yapılan beden rayından fırınqa 2227 yaklaşımın safqa alınır. Bir koytmahan bir koytlar olur. Tepkitələrdir. Tuğur ile İlinos yağı xalqatlarımız Tuğhan toprağın kuru bəxtinə ilişə almay. Yağı yılanlarında yalnız qalan xəbərsiz yuvalar.
Сеня. Алыңların алдаштары, сен қалмады. Ей көрсе, Хан, Бөдек Әбділғали 1942 жылда қырыққа алынып, фашизм құллығынан елемеуді азат етуге көп күш қалды. Оның көкірегіндегі бірінші ватан ұрышы ордені. За победы над Германией медальдары биледі. Оның Мәскеуге тәуір тапқыр кәрілген Қызыл майданда еңіл парадында қатнашуы өнемер бір құрырды. Шулай беді. Шулай. Әбділғали туған, әйне, мәшкүрі ағай санау сейін дейін, барып сейін. Дети войны и веет холодом. Дети войны и пахнет голодом. Дети войны и дыбом волосы. На челках детских седые волосы. Земля омыта слезами детскими, детьми советскими и несоветскими. Какая разница, где был под немцами, Дахау ледицами или освенцами? Их кровь аллеет на пальцах маками. Трава поникла, где дети плакали. Дети войны и боль отчаяния. И сколько надо им минут молчания. Смотрят в небо глаза воспаленные.
олулар, қатын-қыздар баласыға егелер düşer. Район бойынша 679 кіші Бүйік Отан соғышы жылдарындағы федераль хезмәте өсім медалдар белән бүләкләнә. Әлеге көндәр районында Бүйік Отан соғышы ветерандары Абдулла Вахапов, Гөлгизәр Изгина, 200-дә катыл ветераны яшәй. Ердә яшәгән һәр кемгә дә иң мөһиме тыныслык. Бүгенге матур, тыныс тормышта яшәүебез белән без сугышта баш калган олатайларыбыз бар. Еңәү якынлаштырган көстәрен йәлләмәгән өләсәйләребезгә бурыслыбыз. Улар алдында сикбез рәхмәтлебез. Улар алдында баш иябез. Горурлык хисе мәңге хөрмәт. Һәйкәлләрдән сәскә бәйләнә. Балкый дөнья илем салют бирә. Еңәү көне, еңәү байрамы. Здравствуй, мама, возвратись мы все, до сих пор